برای تلفنی عماد داوود اندام کمیته اساس کرنا هف پیمان آجواکی جرقا بشداری بولتن آمد به بريز عماد دما باش باش خو هف پیمان جواکی یار فبریا خسر ریکر ام بیجن بریا چند روزان کمیته اساس کرنا پیمان جواکی پیمان را کربو انجمن گشتی جبو ریکرنه ایروج او پیمان کدنگدان و نقاشه ام بیجن چو گهرتن لسر ویرش نویسی هاتا کرن. ایوار باش جبو و جبو همه تماشاگران قنار روجاوا ام دست پکی دا ام دیجین جبو کلی همه باکر رجالات سوری ام پیروز دکن روشکی هری گرینگ سر گلیمته هیرو گلیمت ایرادی خا همه پیکاتی خا وقت پیمانه کیش خرا دنفسینه پیمانه کی دیروکیه تایگت دست چیکرین ده هفایمان نجی رو ده بری تقریبا سال نیوکیه حاضر تیوی چه ده وقت دستپیک مجلس عام قرار استند وقت کمیته کی آبا به او کمیته وقت کمیته کی موسع بو 158 اندام تدا بجدار بون تمثيل حمو بارتي حمو بيكاتي حمو اسنيات حمو مكونات جشتي دا تدا تشيبو وجوا كوميتي دا كوميتا كي بچوك تركت سكاسن جبو راش نفيس هفيمان تشيكرن دورا نقاش بو سروي ودوما چون وقت جيبين جبو حمو گلان ابرش نفيس هفيمان سر حمو گلان هاتن خواندن و شروع کردن و چه انجامی وی ملاحظات تعدیلات چه بو و راپور چه بو حتی کمیته موسع همه ملاحظات پیشنیار گلن پیکاتیان گشتی نقاش کردن و کنه صيغه اداری عقد الاجتماعي و هيرو وقت عقد الاجتماعي خلص بو كوميتي موسع ريكرا مجلس عام هيرو مجلس عام نقاش كر وتصديق كرسر ميثاق عقد الاجتماعي. بله بريس عماد نها نوت ونهبند هاتن راكرن بو انجمنا گشتي چوغو هرتن دوان نوت ونهبند داده هاته چكرن دنگ دانيده هفایمان جواکی 134 ماده تکوین دکه 134 ماده اساس مبادئ میهنه وقت گشتی دا یعنی این مبادئ جبو حمو گلان وقت گل خراب به بریک کومین مجلس بریک اکادمیات بریک یکیتیا سوی اساسی ترکیز چی بو و رول هاتن دان مجلس گل هاو بریار جبوخه و بستینه نقاش بکه مصلحتی وی در که سر اساسی نقاش کی وره چه کنیم ایدن مبدأ کی سر اساسی پاراستنی خوزایی و وک هویج بو جن و جیان جن و رول جن باکر رجالات سوری گشتی دا او مبدأ کی اساسی تیدا چه کنیم ایدن جبو همو چاندان و زمانان وک مبدأ کی وک هوی گشتی یکی سر یکی یعنی نامشه انه یکی بسر یکی دا چه ببه سر فی اساسی دا وک هویج بو همو چاندا و زمانا وک مبدأ که اساسی مبدأنا جبو عدالت و جبو حریت و جبو هویه جواکی افراد و جواکا گشتی وره پاراستن مبدأ که جبو شارداری و وک یکیتی چه بون و وک سیستم کنفدرالی جبو شارداری هات اری کرن جبو نظام عدالته مبدأ کی اعتماد بو وقت مبدأ استقلالیت نظام العدالي اعتماد بو و سربي حساسي وقت همو مجلس سربي اريكر تشتي هاري بيروز دوت وراوشي هفایمانی نودا چی بیه همو دستاین گریداین مجلس تنفیزی دا وقت مجلس دستاین تنفیزی چی بون اف دستاین هدفی وی چیه هدفی همو سازین سیویل و یکیتیان و نقابات جمعیات گشتی هر قاده کی کار هر قاده کی کار دا کنه نرخانده نکیش بو او قاده ورد چی بکن و قرار تیدا بستیم
يعني ام بيجن وجوهرتن دنخشرية سازين ريفابريا خوسر ورا تشكر. وەک هەیکەلی ئیدارە ذاتی گشتی دا وەرە چێکردن و سەردی ئەساسیدانها هەفت مقاطعە اعتیماد بوو و باکوور ڕۆژهەڵاتی سووری وەک ئەقلیمێکی تەنی چێ ببێ و هەموو سازی نو وەرە ئاواکردن دەستپێکێدا وەک مفوضی عالی انتخابات وێ چێ ببێ محکمة حماية العقد الاجتماعي وێ چێ ببێ وەک نظام مكتب النقد والمدفوعات أساس وەرێگرتن وەک ji bo parastinî qîmetê lêra û hem berhemî millet mêlê derkê da wê rolî xetê da dilîze. بله ام بیشن اف هفپیمان هات اره کرن و اف گوهرتن و بین چه کرن و کنگی ورا جیب جی کرن و کنگی ام بیشن اف گوهرتن ام بیشن جیب جیب بن و تکفن پراتیکه ده. تایبەتنها وەک هەپەیمانی جیڤاکی تەصدیق بۆ ئەرێ بوو ناژور وا دەبێت دەست پێ ببێت دەستپێکی گەرەکە وەک مفوضی ئاوا ببێ هەن قانون گەرەکنیش بوو مفوضی کاری خە بکە یەکی مەسەلەن تەقسیماتی داریە یەک مەسەلەی قانون انتخاباتە و محکمة حماية العقد الاجتماعي وەرە ئاوا کردن و دەم پێشدا وەک ئەحسائیاتش بوو گشتی چێ ببێ و سەروی ئەساسیدا وەک بەرنامجێکی زەمەنی چێ ببێش بوو انتخاباتا ئەوش بوو شێوازن انتخاباتی چێ ببێ ئەو تایبەت وا دەمێدا وەک مفوضی وێ قەراری خە بستینێ. بله گلک سپاس عماد داود اندام کمیته اساس کرنا هف پیمان جواکی جرقاب ریا تلفون تو بشتاری بولتنا مبو گلک سپاس بو آگاهی انتب مرا پار فکرن